Dulu, kenalan. Kenalan dulu sana, semua. Dia bang, ayo lah. Bukan duit. Pokoknya nguan motor. Balik. Yuk ya. Tah. Dia lokasi yang halus jangan begal, Wak. Siap, Pak. Pokoknya mah motor ngalewat langsung. Siap ya. Pokoke mah. Soalnya ya pasti ngelewat radio sama balik. Oh no. Kita kemana? Om bedogan ya? Boleh. Aduh, eta betul aing tandahar. Tapi bejakeun balik salah awas ya. Mana yuk? Iya, kumaha yuk? Bisa ke mana mak motor? Hanteu. Iya, kumaha yuk? Mana kumaha yuk? Dorong. Ayo nana yuk. Makan. Bisa ayo kumaha karek pagi ayo yuk. Yuk. Hei, sok ajaran. Panas. Panas sih. Panas aja, kumaha yuk. Dia mah aing daripada nuci mending ngambil duit. Yo, naon ieu ge euy. Ini bentuk kaki yo geuning. Ayo. Anjeun salila mere hareum. Siap deh. Siap. Siap. Semangat atuh. Semangat euy. Semangat. Sahu. Kira aja latihanna. Ayo. Gas. Udah deh. Gas. Dax. Dan kita latihan. Siapkeun, Ban. Siap sebelum latihan beritahu. Woi, DJ 2, 3, 4, 5. Aduh. Woi, itu situ. DJ 2, 3, gitu. Woi. DJ 2, 3. Baik gitu. DJ 2, 3, gitu. Beritahu. Woi. 1, 2, 3. Gitu atuh. Gas, komplit. Yuk kemana dua deh? Siap, latihan. Siap. Dua deh, isi dua deh. Apa? Bikin. Siap, gas. Titip mau ditemukan. Siap. Gerak. Bukan. Siap. Pasang kuda-kuda. Hias. Siap. 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 Satu. Aduh, salah. Dia. Dua. Siap.
Empat. Ah. Aduh. Lima. Genap. Balik ke posisi semula. Cakep. Lanjut, Pak. Genap. Genap. Iya jadi penalti. Iya. Iya. Nah, gitu. Yo. Ah. Masih aduh. Ayo. Halo. Siap, Rajan. Mau, Pak? Ini nih. Udah. Ya. Kuda-kuda yang keras. Hei. Ya. Kenapa? Gunapan. Benar, Pak. Nanti. Nanti. Dua. Ha. Jalan. Kirim. Kita pasang kuda. Kuda-kuda. Hei, kuda-kuda. Hei. Kemarin ada latihan. Apa di sana? Istirahat. Aduh, ayo latihan teh. Saha? Udah. Jelaskan iya yang naon dia, Di kalian udah tadi baraju. Matangga mana ini? Oh, di sana situ. Ieu bah kudu kumaha ieu? Ieu bapana rada gelo ieu kudu kumaha ieu? Ayo. Ayo, Bang. Karena cokot. Ayo. Ayo latihan ieu. Gimana pegang? Ayo. Ayo, Pak. Oh no. Ayo, Mang. Bel. Thank you, Mang. Itu tadi. Ah! Hei. Mau dari kemana ke deh? Dia lu tadi dipakai. Jadi kumaha ya? Oh, nenek. Ya, jalan. Motor tadi kumaha motor?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana, teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami. Terus tonton video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.